Ngarepin pengrauh bencana sekali mangkin, Polda Bali miwah TNI, saha Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ngemargiang apel pegelaran penanggulangan bencana alam ring lapangan Ibtu S. Sutarjo, Makobrimob Tohpati. Apel kadulurin antuk nureksain pelinggihan alusista miwas rane sani kasuguhang ring apel gelar inucap. Karo Ops Polda Bali Mausang nampenin panglimbakan ring panegares kadimangkin akeh kepanggihin bencana alam pinah ke pausana saking panglimbak cuaca saha manutin panureksan punike wewidangan ring Bali sampun ngranjing ring sasi sabeh krama patut tangar ring pengrauh sabeh deres miwah angin baret sani mejanten mawasana kaon. Samian anggota Polri taler mangde kasiagayang memperkanti kesarengin pemerintah daerah makudang instansi antuk nes pausana kaon bencana alam. Karo Ops Polda Bali mepengabti majang samian anggota mangdesidenya ge kesehatan angge suang-suang utamanipun ritat kale ngemargiang swadarman ipun. Koleksi kimia. Ini harus logika. Masukkan mana? Gana ya. Biologi ya. Kimia. Biologi, kimia. Misalnya kalau ada Polri sampun sumeken antuk sayage ngarepin pengrauh bencana alam memperkanti kesarengin pemerintah antuk nes pausana kaon inucap.